Centar za turizam, kulturu i sport Svrljig nedavno je na turističkim lokacijama u opštini postavio turističke table kako bi turisti koji u sve većem broju posećuju Svrljig mogli da prepoznaju ove lokalitete. Table su dvojezične na srpskom i engleskom jeziku, a pored fotografije turističkog lokaliteta nalazi se i kratak opis. Ono što najviše brine ljude iz Centra za turizam, kulturu i sport jeste odnos građana prema ovim tablama jer su slične i ranije postavljane, ali su vrlo brzo bile i uništene. Meštani uglavnom nađu neku upotrebnu vrednost za ove table i iskoriste ih za nešto što njima odgovara. Zato su ovog puta odlučili da table sačuvaju, pa upozoravaju sve da će o svakom oštećenju tabli obavestiti policiju. Jednu ovakvu tablu dobila je i Svrljiška crkva Sveti car Konstantin i carica Jelena i baš ova tabla u centru Svrljiga je oštećena. Naime, sa nje je oguljen QR kod koji služi da se preko aplikacije na mobilnom telefonu dobiju bliži podaci o lokalitetu. Kako je rečeno televiziji Laser u centru, prijava protiv nepoznatog izvršioca podneta je policijskoj stanici u Svrljigu, pa se očekuju rezultati istrage. Po Svrljigu kruži priča da je QR kod uklonjen sa ove table zato što su se na njemu nalazile 3 šestice koje se tumače kao znak đavola. Krajnju reč daće, nadamo se, istražni organi.